Party la pen dhora malam chipu pe pen se rong isi chelang se ningkani sek pen phong chingnek chingni pen ning chiparong jia phan puma tha se pai ni phai grip porni indeng 74 India Independence Day ni pachitong dun se rong kut selva rong pi arong okorjang la pen sarpimar atum chelang si ason ke pathu padupon okorjang la pen sarpimar atamang bong football ke pathu ta padu la so phit okorjang la pen sarpimar atum kabadi da pathu pon lahai ke pathu pajut et benefit arni kang samapor ani sanjura prosi ning kachiparong ponrinti Pai ni phai grip ho arni all party health conference APHLC tumpenta ingdeng trok sikir rapli India Independence Day di phua me thanga sai hemalong talon pon lasu ka talon pon hot all party health leaders constituency APHLC tum 6 schedule aja kong implement na pen article pharohini rapli kapachun panjia phan India gov atuma phan kapachini independence ke hang petik ni ditum tu ke ni ke avela kita apiar julong la lai doela independence ke hang kitchen ke tuwi penge sakhan ton apran ke senti ala constituent assembly da ke dulu la pen constituency assembly long ke do ke ala six schedule ta hadap ke bidun lo la pen non sa elitum la bang so six schedule along dosi itu nonta just imitan tuan gai cipulok itu ta perhidup karbi itu tak tuan gai karbi aja kaduk nonga cipulong lah la sikado ita lai bigi mata kerang ni jak le klaim kita ili apa prek artis tame jak tame bukan lagi tu tu tame kheti le ke tame la kamata kapang pai ni phai grip ho arni number inquiry pho nilip MSC constituency BJP nilip mandala sahe matheng no longta India la mapang jarpon se ingdeng 74 India Independence Day ta London bangso sahe malong nilip local MSC pavitra rongpi BJP nilip mandala maipu baburam taro penchenglok nilip mahila morcha yuva morcha long kembang phubang phiatum anta chitudun se ingsamjen pen pachun pon Karbi Longri Abirta long birta nang pale musisteron pai ni phai grip ho arni ingdeng 74 India Independence Day arni India adang pialongta talon pon lason thak si West Karbi Anglong District number 9 Amring constituency jurikendeng pen kahelo kilometer inquayan tulang khermi ahawar along kedo border outpost atung penta ingdeng 74 India Independence Day ke talon pon mesen pen pachun pon non malom
arwe ke jangajok penang ana hidialong so kacuti kitangalong lang ing lumpen na hoknanglo. Lason taktaksi di chomarong ahawar arat ahidialong ta lang kang lumpen sok ke itangalong na hokpiklo. Lang kithe tobar anta ing lumlablo. Adung aray araratum o kacuri dunsi adilung-dilung anpinlo. Bukulia Police Station kaparo ponangkang patara disa atau warpi along iho matrak donganat pasuichok. Bonta kopai ke me trak kate warabangku lapen kacit habdonatum anta thang thelang. Truck number laki AS01 KC1123 lahelo. Pai ni pai grip ho arni Karbi Anglong District Congress Committee tumbenta ingdeng trok sikebra pli India Independence Day dipu arong supi along kedo Congress Committee sa hemalong mai phu barim Minister Khor Singing ti ari deng pen lama pangjar ponsi ingdeng trok sikebra pli India Independence Day talondun.